Good morning guys. So bago rami na ako manugdigo dire sa amuang hotel na magituan dire. So magklase sa aki boy karon nga adlaw. Magklase ka. Okay. Are you going to school today? Yeah. Are you excited to go to school today? Yeah. Okay. So mag-school ta karon. We're going back to Digos. We're excited to go home. So let's go. Hi guys, so manghipos na mi karon kay muli na mi. Yeah. So natay mga bag na ko gamit dire para di ko consistent when it comes to sa mga charging. So kailangan ako siya i-organize. Mga itong gamiton na bag, loob may charger, tapos ako siyang ibutang dayon dire sa ako ang bag tanan kay para nindot. Kapuyan ko magbutang-butang og kanang kuan eh. So, manay diri karon guys. Di man ako dalag gel. Di man na nakaw ko gel. Get my ano? Yes. Gwapo ani kay natay auto follow no. Mo tag natay sariling tig video na to. Patos. Natay sing-sing. Dito ko din na sing-sing. And of course, double mint. Ganun, di ko magkakawag double mint to. Say hey to the camp. Babe, I go to the arcade. No, we're going home now. We're not going to the arcade now. Class mo ka, di ba? Going out. Ako na mi. Asan na ba picture? Ang picture pa na. Good morning. We're going home. We're checking out. Break interaction, block 2, JC, block 1. Sa ulit ko po yung 1,000 like, po. name Name, lang? yes po, 1,000. Tapos sa firma na lang po ako. Nabi na ko pantalon. Here's your exit pass. Present nyo lang po. Ano eh? Sige po, thank you. So, nabili na akong pantalon. Sala sa kong asawa kay wala gi-check. Dapat imo ng trabaho imo gi-check. Yayay maguna ko. A few moments later. Nabili ng mo pantalon. Aro kayo mong video ba? Video? Hindi ka rin, siya picture. Few minutes later. Di ko nag-record ganina. So, ganyan, naglakaw ko ganina. Nakita na ito yung hotel. Muna yun, saka na ko yung hotel, oh. Soto Grande. Ako na silang atoon karon dito sa main entrance kaya dito sa next day. Gwapo ilang hotel. Kaso wala may avail mo kung silang buffet. Pero wala pa atas lang buffet. Kung dapat ay buffet, sa yung tabi mo mata. Ay para mga on lang. So there guys, so naran ang Crocodile Park na pita. Dire may gapo nag-stay, nag-shoot may gapo. Dapat yung lugar. Nasa likod ng ilang parking space. Parking ta. Okay. 12 seconds later. Excited di ko ni mahuman ni. Pag mahuman ni, hasta ayusa.
hours later. Hello guys, naabot na may diri sa balay karon. Zaki, excited ka for school? Ha? One eternity later. So guys, karon namin naman na ako yung podcast kayo na makita tayo yung podcast later. So yeah, salamat kayo sa inyong pag-join sa karong adlaw and see you again sa mga next vlog na to. Bye bye, let's go.